Fresh kabisa. Na swali kidogo hapa. Uliza. Umeoa? Mimi nimeoa. Vizuri. Kwanza hongera. Sasa iko hivi. Yaani unahisi labda pengine ni changamoto gani zinazowafanya vijana wengi wa siku hizi yaani hawataki kuolewa kabisa, yaani hawataki kuoa, hawataki kuolewa, hususa wa kike na wa kiume? Labda pengine changamoto gani zinazopelekea watu wasifanye hivi? Inategemea, sababu siwezi kuwatetea wala kuwaponda, kutokana na kila mmoja na maisha yake, na kuna changamoto ambazo tunapitia katika familia zetu, lakini wengi naamini wapo ambao wanalitamani ni jambo walipate la ndoa, lakini kutokana na umoja hawana, au watu wa kuwashika mkono hawana, na uwezo hawana, unakuta zile ndoto za kutaka kulikamilisha ile jambo, ambapo ikiwa ujanani inakuwa ni vizuri zaidi, lakini wanakuwa wanakosa watu wa kuwashika mkono, kwa unakuta ile jambo muda unazidi kupotea, na hatimaye mtu hata kama atakuja kuoa basi unakuta umri ushaenda. Na pia kuna wengine ambao wanao uwezo wa kulifanya ile jambo, lakini kutokana na pilika zao za ujana wanaona wakilikamilisha jambo la ndoa watakuwa ni uzito kwao, kutakuwa na vitu vingi washajifunga, kama mambo ya starehe, mambo ya wanawake kubadilisha hapa na pale kama hivyo. Basi poa, lakini nilikuwa na shida kidogo, labda pengine kuna ushauri gani labda pengine, au nawaambia nini vijana wa namna kama hii? Tujitahidi, kwa sababu jambo la kuoa ni maisha kama alivyokuwa maisha mengine, kwa sababu kuoa ni uzima au kuolewa ni uzima. Kwa hiyo endapo kama unajaliwa uzima kama mwanaume au mwanamke, tujitahidi, kwa sababu wanawake hatuwezi kuwasemea, kwa sababu ni watu ambao inabidi wafuatwe kwa wazazi wao, au sio? Lakini sisi wanaume tujitoe, tusiogope tusubiri kufanikiwa sana katika maisha. Ipo kitu iko hakipo, kwa sababu sisi maisha yana eji ya kitu, kwamba matajiri na matajiri wenzao, maskini na maskini wenzao. Sisi ambao hatuna kitu, naamini wapo wenzetu ambao wanawake wanasubiria waolewe vile vile, nao hawana kitu. Kwa hiyo sisi tukienda tutapokewa kwa mikono miwili, utakamilisha jambo la ndoa, maisha yataendelea. Kwa hiyo tusiogope vijana, tujitokeze, kwa sababu ile ni jambo la heri. Unapolifanya hata milango ya riziki inakuwa inafunguka. Basi poa, umetisha kinoma noma. Poa.